Om Swastiastu Semtang. Ini kita tiang jagi maktayang vlog bahasa Bali sani meunteng gitaning toyo ening. Wastan titiang Ibu Toy Herdi Juniawan, titiang ranjing ring kelas Roras MIPA 1. Riantukan KP Ambeng antuk pandemi COVID-19, pembelajaran punike kelaksanaan antuk media online utawi kelumrah daring. Gitaning toyo ening utawi air sumber pengetahuan kedadosan unteng ring sejeroning pencetokan bulan bahasa Bali warse kalih dase kalih 22. Sane mepitagas sastra sane membah sekadi toyo tangkap pegetan pinake sinar suci ide Sang Hyang Widiwasa. Tidak hanya proses pembelajaran sane kelaksanaan antuk media online berinteraksi sarang timpal-timpal juga terbatas ring pandemi COVID-19 nike. Luas-luasan punike harus memakai protokol kesehatan antuk ngangge masker lan jaga jarak. Toyo kebawas nyinayang guna video sekancan guna talent ngelimbakang video sane nenten surut-surut membah ngamertanin jagat. Seselahan indik toyo preside kemargiang antuk mekudang-kudang piranti keweruhan. Silih setunggilnya nih saking video bahasa ekolinguistik. Saking ekolinguistik, toyo madue genah sane inggil miwah mau takme. Punika mawinan panglibagan indik toyo starte ngamudalang unteng pikayunan sane membuat miwah naginin genah-genah intelektual pinake jatme Bali. Ainggih wanta asa punike vlog titiang ringgalah puniki minakadi wenten bikenah sane nenten manut titiang nunas gegrene sinampur titiang sinap antuk para masati. Om Santi 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 Om.